natwe byatubayeho twabanje igitego ejo bundi kuri Bournemouth iducapa 2 tunanirwa kugaruka natwe turarwaye Arsenal mwikwikangata duhuye na Pep nawe urwaye mutikomanga ngo turakomeye Havenosia bireka ibyo bintu ntabwo natwe dukomeye hitawe urambabaje Havenosia have natwe burana karonda twigiriye natwe nta iyo media ntayo dufite Arsenal mutagenda ngo Arsenal ngo twari kuyigarura iki kuri Odegaard ubugenda wagira ngo ari mu maho nacyo bari kugarura nawe buriya karonda tugize City irwariye muzara match zakomera match West Ham simbe bateguje match West Ham zakomera West Ham irarwana no kutamanuka West Ham izatugora Havenosia ariko yatugora kose itsoke niyo twanganya twifurazi itsoke kunganya City turayisha ibitego 5 City niyo yatsinda match y'ikirarane ifite igatsinda nindi ukuntu ndi kwibona makipe ifite ntagizanyagira zanyagira Aston Villa inyagire Crystal Palace inyagire makipe yoroshye gifite inyagire Bournemouth. I don't see anything like that. No. Ikintu nshimira Imana ni kimwe nuko umunsi wanjye wo gucungurwa ni Pep wumpaye ngiye nari mfite ubwoba ko byarangiye ariko nyine Imana ikunda Arsenal tutagitwaye Arteta twazamusanga mu Bwongereza tukamenya turi umuntu cyane ibintu dukora duteje amani ikintu nifuzaga kurusha ibindi rero kamabwira abantu buriya nari ndwaye nonsia ndamfana wa Man U nangaga buriya twabanye na Man U tubana mu bihe izi za Chelsea zikabatera ubwo biza Chelsea zo zirivangira zifite n'abayobozi baba afeke bavanga ibintu ariko mana we tekereza nonsia mfite umwaka wa 3 ndi kwiruka inyuma y'igikombe Man igatangira kugaruka muri Champions League ndafite title nimwe we nonsia bikaryana bite Champions League tugomba gukora ibintu Rugimana ntago yasabye noza guys Champions League ega mabwire twa tugeze kuri finale Champions League niyo badutsinda for me ntacyo bintu ntwaye ikintu ushaka ni championa ntumbwire nonsia ngenda shaka champion mushije championa namenya yuko ndi nyiri byago namenya yuko bazakubishye ngo abantu bakina umupira ngo pass reka pass bera nta muntu isuni pass ni ubwonko nta mutsinda igitego n'ubwonko ni how I feel superior kukurusha wowe dukina nicyo kima confiance nkacenga nka debloka situation ngashyira baro muri position iteye ubwoba muri danger zone nka smarting nuko mba numva ndi superior kuri wowe kuko confiance abakinnyi burayi bose batazakubeshya babaza umupira ce qui fait la différence ni confiance iri hagati yabo kuko tactically guhagarara kwiruka gukurisa kubloka babijya gusa imagine ituma babatoza babinyamaswa ba Guardiola n'abandi bakoze ibintu bikomeye isi komeza kugenda ibibukiraho iteka ryose ni ikintu kimwe is to tell you are good you can do good you are better than them do this donc nyuma mujyo ni kipu mutoza hinduka igahinduka mane nimwe yabonye kuri Michael Carrick aba bakinyi baba bafite umupira mu mutwe uba warabasa ntashobora gukina Premier gutaza umupira aba bandi yaje bari batinya bano n'abasenegali afite umupira mwinshi cyane ikigorana niyo high end kubasha kubona ikintu uzanayo arangije gehi abashyize bagenzi muri dote ndanenga umuntu yitwa Donnarumma Nonsia ariko Donnarumma n'umusasi premier poto baro y'umutwe gardi ufite 1.90 m kombi bakagutsinda igitego cy'umutwe ubundi ntibibaho muri corner kuko hari ibintu kurutwa dakora hari ibintu baniwe batakoze hari ibintu baceke batajya bakora aba Donnarumma nabo bafite amafuti ntushobora gutakaza baro muri iyo minota ngo bahindure cross
haboneke Corone ufite metero 190 ngo bagutsinda ni baro ya Premier Pot. Have Nosia, have Donnarumma wambeye. Iriya baro niwe muntu ugarura abantu muri match, ni gardien. You keeper, you have to be good. Muri situation nk'izi urasova. Donnarumma bamukubitanye baro y'umutwe wallahi. Come on. Nta nubwo iri gutegereza ko iyo baro bayitera. Iyo baro ikuramo. Iyo baro nta nubwo utanga na chance yuko banayikina n'umutwe. Bakihindura kuko garde wa metero 190 na iyo arambuye amaboko akajya mu kirere biba bivuze ko ageze muri 2 metres. Almost ahubwo 3 metres. Umuntu wa metero 190 gusimbuka kanarambura amaboko mu kirere muri metero 3 mu kirere. Nta muntu ujugirayo aho hantu mu bakini. Baro ugomba kwifata bwa mbere. Baro abarayitakaje. Have Nosia amaze gukora ibi bintu hari iminota itarenze 5 hagati y'igitego cya mbere n'icya kabiri. Icyo rero mu mupira bakita none kuva muri ya doubt mode, ya mode yo kwishidikanyaho, none uba wenjiye muri mode yo gukora icyo bita let us survive. Uri kubona abantu bagiye ku rugamba ari 100 bakarasamo 60. None umwebwe mumaze kurasa 5 kandi abantu ari 3 bafite 295 ku bantu 40 banyu basigaye barashe 60 mwe murashe 5 ni 3 muri mwe mwari 100. Ikintu cyonyine buri wese akora nicyo kuvuga ngo let me be the savior, reka mbe umucunguzi. Ku mucunguzi rero Pep Guardiola yagize ubwenge bwo gushaka abacunguzi. Phil Foden utari muri form wa debloka situation, kurikira Modoku wagize match nziza wa debloka situation. Icyo gihe muzabirebe ntabwo habagiye gukina umupira, habagiye kuba icyo bita festival yo kugaragaza ubushobozi bwawe nk'umuntu ku giti cyawe. Niyo mpamvu nka baro bayihereza n'umuntu nka Kovacic no kumva yayishota mwiza. Icyo gihe nta mwanya w'amategeko n'amabwiriza, nta guhuza umukino, nta gufatanya. Buri wese abarwana na Corona musa n'abari gusiganwa n'urupfu. Buri wese abayumva ashaka gutera mwizamu ko abitekereje. Uzi ikintu cya mbere gitakaza muri icyo bita mwatakaje ikintu cyitwa ordre. Ikipe itakaza ikintu cyitwa igihagararo gikwiye ikipe yahagararamo. Siporo football ikipe ikintu cya mbere kigira ikipe ikomeye icyo twita shema no igishushanyo mbonera cy'imihagararire. Abahagarara inyuma ni bangahe, abahagarara hagati ni bangahe, abajya gusatira ni bangahe. Turagenda dukora uburyo bwo kumvikana gute kugira ngo tubashe kudebloka situation runaka. Nuzamuka mpagarare communication donc kujera espace, kujera iminota, kujera those details. Man City byari bigiye, mbaza ngo byari bigiye, yabigiye none gutangira kubaho uburyo bwo gusurviving. Bakava inyuma ba Gehi, bakava inyuma abakinnyi yo ku mpande, bakava inyuma mediateri, bakajya gusatira. Everton iratuje ubyibuke. Have Nosia irongerera zamuka, irazamutse Everton. Baro ku ruhande barayihindura ko defenseur ba City bari bavuye ku izamu rya Everton bari kugaruka mu izamu bateye baro. Have Nosia barayikoraho umuhungu wanjye witwa Kosanov ku gatsinsino, isanga umwana w'umwirabura abisunikiye mu izamu. 3-1. Ubundi bitego 3 mu mupira kuri kimwe mufite 15 minutes to go. Have Nosia biragoye pe. Ikintu cyonyine cyari kugarura iriya match Pep yarakibonye ni iki kintu Haaland yarakoze. In minute bakibona igitego ahise azamuka kiramo icya kabiri. Yari afite iminota 15. Iyi nyongera ni 10 yo muri match. Iyo minota Guardiola arabaturishije, arabati mube composed,
abafani bari batashye baragaruka. Buriya iriya minota iyo 5 minutes iza gukundira Pep entre 82 kugeza kuri 87, 5 minutes iki gitego cya Doku iyo kiboneka mbere y'umunota 87 City yari gutsinda umukino, kwishama yari kwishoje match. Uzi cyari kigiye kuba ntango Pep yari gukenera iminota iyo gushaka gukina asubira muri kwa gutuza ikipe yisanganwa iyakora 3-3 yari gusohoka. Nango City ikintu cya mbere Haaland ya debrotse abone cya kabiri no kubakora muri ya surviving mode, kwa kumva wese yatsinda abagarura muri ya dute position yo kwishidikanya se birashoboka ntibishoboka. Iyo minota rero no kuvuga ngo itanu yari kuba ikoreshwa neza ikabyara igitego kibagarura muri confiance bagakinira ku cyizere. City kineye ku cyizere iminota 7 yagutsinda igitego. City tuje igakinira muri confiance. City iri gukinira muri yo kuvuga ngo we can do that, we are superior. Si mwaje 3-1 none turarivarije dukoze 3-3 twakongera tukaramvirisa score tukajya kuri 4-3. City yabikora, niba ari equipe yabikora ku isi ni City, kuko icyo gihe Phil Foden ari kumwe na Cherki ari kumwe na Doku wari urimo gucenga perikita injira bafite Haaland na Marmoush wari winjemo bari muri box. Uyu mwana ni korera ari kwinjiramo hagati azamuka sunika baro bari gushaka ino minota bagashaka igitego. Uzi kibaye Nonsia batinze minota bayijera nabi, bakina nabi, Everton bakoresha amakosa batakaza baro nyinshi. Akoze igitumye batakaza baro nyinshi. City hari ikintu tagifite. Ikintu cya mbere kibaye muri iyi minota, umuntu narinzi ko agiye kurangiza game muri Cherki biramunaniye pe. Expecting aga Cherki muri role ya nimero 10 ugiye kuzajya afata baro agatanga za pass zimwe bavuga ngo nizo bita killer pass. Ni ya pass utanga igahita imera nka Yesu avuga ngo byose birarangiye. Ni ya pass utanga abantu bose bagasigara ngo is this guy umusa, bazita pass za Toni Kroos, ni za pass za ba Modric zo kuri Champions League finale, ni za pass urekura za zindi utanga umuntu wese kazajya sigara ukaba izo bita iconic pass. Ni za pass zandikwa ku nyenyeri, ni za pass zijya muri mize y'umupira, ni za passe zo kuramenya zitari zo guhimbaza mu rusengero, zimwe zitera amarira zimeze nk'indirimo zo kuramya mu barokore. Za passe urasa isi yose igahita ishyira izina ryawe ahandi hantu rikambuka rigahita rijya kuba ahandi hantu. Ni za passe z'urupfu, za zindi utanga umuntu akabona utanze ubugingo, akabona utanze roho yawe. Za passe za KDB, za passe urasa umuntu wese kazajya avuga ati uyu muntu abaho. Za passe za Iniesta, za passe za Messi, za passe za Xavi. Buri ikintu City yari ikeneye gito nakantu kitwa ball orientation, gusirikiriza baro ikayigeza kuri Cherki akazajya isunika ahantu ewa no kurya shyira Doku ahantu muri position ya Doku irahakugeraho ndayiguha. Bana muhaye na Foden wamufasha, bose bahita bafata decision yo gutangira gukoresha Doku tubita touchline wingers. Ahaginga icyo bita umurongo, akinira kuri linye. Gukinira kuri linye uburi kure y'izamu wa debloka situation nkuko yanabigerageje, ariko ibiba cyane bagukorera foul, amakosa. Havenonsia umuntu agomba gukinisha ikipe ni Cherki na Phil Foden, bagakinana ari babiri nk'aba nimero 10 babiri. Foden ntafata uruhande, Havenonsia Foden agomba kuva hariya ku ruhande. Foden akaza muri ya role yigeze gukina KDB yaravunitse, bakaba bamenera doje babiri, ubundi bagakora icyo bita gutambaza baro zigasesera hahandi baro icisha nko mu mwenge w'urushinge. Baro kazagiye uyikanduka imirga hinduka
igahinduka nk'akadodo ukayicisha ahantu itaca ku buryo ishyira kuri Haaland ku kirenge cyangwa kuri Marmoush ukamubwira ati byaza push ikipe ukayibaga ukarekorera Cesarien. Ikintu cyabaye batangiye kuzajya borienta baro ku ruhande. Iyo cyo orienta baro ku ruhande ubukoze ikosa ryo gutuma ikipe mu buryo bw'imikinire urimo urahunga izamu, biragusaba kongera gukora icyo kintu cyo gukora cutting ugaruka mu izamu. Icyo bakoraga ni ugukurura dokumuka bakabahereza free kick cyangwa se baro bakayirenza bakabahereza corner. I don't see any reason bari abahungu batabaye kuri Guardiola bikiba 3-2. Icyo nicyo bita experience. Iki nicyo bita experience. Ufite amediateri bakuru, ufite abakinnyi bakuru, ufite abakinnyi b'abagabo bro, bararwana iyo minota bagatuza. Iyo ufitemo nka Rodri ukageramo Bernardo ukagiramo n'umuntu witwa KDB, abahungu barapeza match, baranversa score, barayigarura. 15 minutes Man City 3-2 ranversa kora 4-3, birakunda cyane. Nibyo ejo bundi bakenerega bakoze. Bayern yagiye 5-2, Harry Kane adropinga Dipa yambara umwenda wa nimero 10 asohoka muri role nimero 9. Harry Kane abwira ba Kimmich na ba Pavlovic ati no Havenusia barozabana ni kuziterura, sira baro ku kirenyano cya Harry Kane arimo hagati. Kane akazajya afata baraga itayijugunya kwa Diaz akazajya amortisa baro akayishyira ku gituza akayimanura kwiva akayikontrola akayitsa ku butaka. Yayitsega nk'uri kwitsa grenade agakora icyo bita fake shoot, agakanga umuntu witwa Marquinhos ahita kwambura kwitwa kapiteni wa Paris Saint-Germain. Ntarashaka kumenya uriya ngo ni Safonov agahita gukavinga deuxième ball. Mana we Harry Kane ahita gukubita ya passe neza nka cya kintu cya passe umwenda wa he, ya passe igwa ku muntu gutya amortisa byaza. Habura umuntu ushobora guhagarara mu cyuho iyo situation iremereye ngo arangize game, birabananira. Rugimba na muri kumbwa ngo muzane ako namuhamagaye, probably ashobora kwatangiye akazi, namuhamagaye ntiyanyitaba, so natekereje ko ashobora kuba yarakeneye wenda umwanya wenda ari mu kazi. Niba hari ubwo akore request cyangwa mbwire tukore nta kibazo. So ako niba ari no mu kazi no mupira nyine nabyumva, nako nakazi nyine umupira no mupira. So kura rero abantu ba stepinga muri ibi bihe, kura abantu bahagarara mu cyuho muri ibi bihe, nicyo kintu cyonyine City buze. Bawestinze time kugeza ubwo baje kuranversa score kuri Doku, iminota yarangiye 3-3. Wibuka ko Everton ntacyo bibwiye, nta mikino y'Iburayi iri kuviza cyane. Wibuka ko Everton nta pressure, gutsindwa birasa, ntacyo bibwiye, nta pressure, nta panique. There's nothing to worry about. Niyo bayitsinda 5-3 for them it's okay. Ntabwo tugiye gukina Conference League, ntabwo tugiye gukina Europa League, ntabwo tugiye gukina Champions League, nta nubwo tugiye kumanuka. So it's okay. You want to win, just come and win the game. It's okay for us, it's okay. Havenusia nta pressure. Everton iyo babona bibaye 3-3 Everton yari kubivamo. Iyo biba 3 kare ikagera nk'iminota 7-8 yo gukina, City yari kubivamo, nako Everton yari kubivamo. Kwa Everton there was no motivation behind, ibasaza cyane yo gutuma na mpamvu City garukanye ibitego 2 nyine mu minota 15 ya nyuma. For them it was okay, nimutaba serie turabapinisa, hakomo baye serie nkaduhana. So basanze abantu ibintu bitameze neza. Natwe byatubayeho, twabanje igitego ejo bundi kuri Bournemouth, iducapa 2 tunanirwa kugaruka. Natwe turarwaye, Arsenal mwikwikangata, duhuye na Pep na urwaye, motiko manga ngo turakomeye. Havenusia bireka ibyo bintu, ntabwo natwe dukomeye. Hitawe urambabaje. Havenusia have
natwe buriya nakaronda twigiriye natwe nta iyo media ntayo dufite Arsenal mutagenda ngo Arsenal ngo twe ngo twari kuyigarura iki kuri Odegaard ubugenda wagira ngo ari mu maho nabyo bari kugarura nawe buriya karonda tugize City irwariye muzara match zakomera match West Ham simbe bateguje match West Ham izakomera West Ham irarwana no kutamanuka West Ham izatugora Venetia ariko yatugora kose itsoke niyo twanganya twifurazi itsoke kunganya City turayisha ibitego 5 City niyo yatsinda match y'ikirarane ifite igatsinda nindi ukuntu ndi kwibona makipe ifite ntagizanyagira ese zanyagira Aston Villa inyagire Crystal Palace inyagire makipe yoroshye gifite inyagire Bournemouth. I don't see anything like that. No. Yeah, ikintu nshimira Imana ni kimwe nuko umunsi wanjye wo gucungurwa ni Pep wumpaye ngiye nari mfite ubwoba ko byarangiye ariko nyine Imana ikunda Arsenal tutagitwaye Arteta twazamusanga mu Bwongereza tukamwa turi umuntu n'imwe cyane ibintu dukora duteje amani ikintu nifuzaga kurusha ibindi rero kamabwira abantu buriya nari ndwaye nonsia n'abafana ba Man U nangaga buriya twabanye na Man U tubana mu bihe izi za Chelsea zikabatera ubwo za Chelsea zo zirivangira zifite n'abayobozi baba afeke bavanga ibintu ariko mana we tekereza nonsia mfite umwaka wa gatatu ndi kwiruka inyuma y'igikombe Man igatangira kugaruka muri Champions League ndafite title nimwe we nonsia bikaryana bite Champions League tugomba gukora ibintu Rugimana ntago yasabye noza guys Champions League